kabaybam temen bat kiwi-kiwi. Ka Komiti Jong ka Social Economic and Life Development Jong ka District Nongjeri kala Plie ya ka yeng badang syudap shna Thymmai Jong ka kong Theresia mau penyang. Kabadai ka dukot Jong ka shnong ka bawan na kalong yeng ka baduk. Ha ka jinglut ka balong lailak tingka. Ya ka ni ka yeng lashnai da ka jingkershan Jong ka Komiti bat kinong yelam shnong. Ya ka ni ka yeng la Plie du Reverend HL Khongwir moderator berim ka KJP Sinot Sepni UMLA bat Secretary Jong ka Seld Komiti ubat Charles Marngar ula pentikna bakajing le Jong ka Komiti ka Longban Pinyo yingsa na kabenta kitu ki badan kam. Ka Kong Theresia mau penyang bat ka yeng kesem ka Jong ka kila penpau ya ka jing kemen bat ka jing sungo burom na kabenta kani ka yeng bethamai ka Jong ki. Jong ke Seld Komiti hadir mengilade banyak perkhat sanibha takawai kesur nilai rai bangin pej budget ikilong yeng kawai na kilong yeng hapo ka district banyarap man pensna yeng bat nakaliang Jong ka komiti kalapha siya ka kam siya ka floor Jong ka district bat nak nisong kemen bat nakaliang Jong ka district hibar kawai kila padiang bat kila aibor ya ka komiti budget ya kalong yeng hapo ka district bat ban pensna ya ka ta yeng bedok